ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода олимон ва соҳибкорони ҷумҳурии Кореяи Ҷанубиро ба ҳузур пазируфта мулоқоти судманд доир намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. дар заминаи сиёсати дарҳои боз дар ҳамкорию равобити иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ ки ҳукумати кишвар амалӣ менамояд, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагон, соҳибкорон ва олимони ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ дар ҳайати сарварии пажӯҳишгоҳи ғизо, Кумитаи ҳифзи муҳити ҷаҳонӣ ва дигар ниҳодҳои ин кишвар мулоқот анҷом дод. дар мулоқот, ки дар доираи ҳусни тафоҳум баргузор шуд, масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ аз ҷумла картошкапарварӣ, ташкили тухмипарварии ин зироат дар заминаи таҷрибаҳои кишоварзону олимони Кореяи Ҷанубӣ матраҳ карда шуд. изҳор гардид, ки роҳандозии ҳамкориҳо дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, энергетика ва моҳипарварӣ, ки меҳмонон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд, ба манфиати ҳарду ҷониб хоҳад буд. меҳмонон аз боздидашон аз Тоҷикистон, аз ҷумла шаҳри Панҷакент изҳори қаноатмандӣ намуданд. ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотии Косатарош сафари корӣ анҷом дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои барнома. дар ин замина раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафар ба ҷамоати деҳоти Косатарош бо рафти сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 деҳаи Чорбоғ шинос шуд. инҷо бо саҳмгузории соҳибкорон ва волидон 5 синфхонаи иловагӣ бунёд карда мешавад. девори синфхонаҳо бардошта бо мусоид шудани вазъи ҳаво он бомпӯш карда дигар корҳо идома дода мешавад. ҳамчунин дар ин сафар дар деҳаи Чорбоғ аз мавзее, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони деҳа бунёди бинои муассисаи нави таълимӣ пешбинӣ шудааст, дидан намуда барои дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани таҳияи лоиҳа ва оғоз намудани корҳо дастур дода шуд. дар идомаи сафари корӣ рафти васлу насби хати оби нӯшокӣ ба деҳаи Бедак, ки сокинонаш аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд, аз назар гузаронида шуд. ин хати оби нӯшокӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо маблағгузории корхонаи муштараки Зарафшон аз масофаи 7 километр аз чоҳи Амудӣ кашида мешавад. дар ҷараёни сафари корӣ ба масъулин ҷиҳати вусъат додани корҳо дар иншооти бунёдшаванда дастур дода шуд. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории сокинон дар деҳаи Косатарош бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии нави рақами 123 бунёд карда шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош аз бинои нави таълимгоҳ дидан намуд. бино бо ҷиҳоз ва васоити техникии таълимӣ муҷаҳҳаз шуда барои қабули хонандагон омода аст. бинои нави муассисаи таълимӣ аз 2 қабат, 14 синфхонаи таълимӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда 700 нафар хонандаро дар ду баст ба таҳсил фаро мегирад. ба масъулини шӯъбаи маорифи шаҳр, ҷамоати деҳот ва ташаббускорон барои дар муҳлати кӯтоҳ панҷарабандӣ намудани атрофи бино дастур дода шуд. дар хонаи ин бонуи ҳунарманди гулдаст ба рағми сардиҳои зимистон худро дар оғӯши баҳор эҳсос менамояд. сӯзанию гулдӯзиҳои ҳарранга, болопӯшу хилъатҳои зебою ҳарири арӯсӣ, кӯрпаю болиштҳои қуроқӣ, хурҷину гилимҳои дастбофт, ҷомаҳои хушдӯхт, ҳунари дасти сокини деҳаи Бедаки ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент мамлакат ёровааст, ки барои арӯсони деҳа дигар талабгорони ҳунари зебои қадимаи миллӣ ҳамроҳи аҳли оила ва шогирдонаш меофарад. ман сокини деҳаи Бедак дар ҳамин хона кор мекунам. дӯзандагӣ, гулдӯзӣ, бофандагӣ, ҳамаи ҳунарҳоро метонам. аз хурдӣ ба ҳамин ҳунарҳо вобаста будам. шогирд доред? Чанд? қариб 10 аст. набераҳом, духтарам бо ҳамсояҳо якчанд.
10 تا هسته. وقتی که توی میشود عروس میشن به نزد من میآیند و میگویند که برای من تیار کردی. من کورپچه و دسترخوان ساخته میکنم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری به جماعت دهات با محصول دست این بانوی هنرمند شناس شده به او احسان و آفرین خواند. در صحبت او ابراز داشت که هنوز از زمان نورسی به هنر دوزندگی و بافندگی و گلدوزی شوق داشت و به تدریج هنرش رواج یافت و به اهل عائله و ده نفر دختران دهه آن را آموزاند. محصول دستش را بارها در نمایش‌های گوناگون در عید نوروز و سده منظور همدیاران نمود. ده نفر گلدختران زادگاهش و همسایه‌ها از محصول دست او برای جهاز عروسی می‌خرند. به این بانوی گلدوز توصیه داده شد که اسرار هنرش را هرچی بیشتر به دختران دهه آموزاند، آن را بیشتر پیشکش خریداران و شوقمندان، سیاحان نماید تا این عنعنه مردمی و این هنر ملی من بعد نیز پابرجا بماند. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии иқтисодии миллӣ ба шумор рафта дар баробари соҳаи саноат барои беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинон саҳми намоён мегузорад. дар доираи ҷадвали тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар бораи дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ барои соли 2025 зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти косатарош раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кишоварзон машварат доир намуд. дар ҳамоиш натиҷаҳои ба дастовардаи кишоварзон дар соли гузашта кишти зироат ва ҳосилгирӣ баррасӣ шуда вазифаҳо дар мавсими нави кишт муайян карда шуд. зимни баррасии таваҷҷӯҳи роҳбарони ҷамоати деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба истифодаи босамари ҳар қитъа замин, зиёд намудани майдони кишт ва истеҳсоли картошка ки дар шароити иқлими инҷо ҳосили хуб медиҳад, пурра омода намудани захираи тухмии картошка, дастрас кардани навъҳои серҳосил, тайёр намудани заминҳои кишт ҷалб карда шуд. зикр гардид ки ҳар як сокини ҷамоат имрӯз бояд дар истифодаи самараноки заминҳои дар ихтиёр дошта саҳлангорӣ накарда аз онҳо васеъ истифода бурда захираи дусолаи маводи ғизоиро дар хонадони худ таъмин намуда барои дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ки таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад саҳмгузор бошанд. طبق دستور سپارش‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳидоятҳои раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам раҷаббой аҳмадзода собиқадорони меҳнат ва шахсони барӯманди шаҳри панҷакент аз ҷониби раиси шаҳр холиқзода абдухолиқ пайваста аёдат мегарданд. ин навбат яке аз бонувони барӯманди ҷамоати деҳоти косатарош сокини шаҳраки суғдиён барноой усмонова بیش از نیم عصر عمرش را به تربیت نسل نورس بخشیده است و از این 25 سال سرور مکتب هم بوده است مورد توجه قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری به جماعت دهات با این آموزگار سابقه‌دار دیداربینی نموده از حال و احوال او پرسان شد. این آموزگار سابقه‌دار از آن اظهار قناعتمندی نمود که حالا در مملکت با دستور پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маориф соҳаи меҳварии сиёсати иҷтимоии давлат шуморида дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода маоши омӯзгорон пайваста баланд бардошта мешаванд. дар ин боздид ҳамчунин бо собиқадори соҳаи кӯҳкорӣ мирзошариф раҷабов ки синнаш ба 80 сол мерасад вохӯрда ба ӯ барои меҳнати пурмаҳсул ва намунавӣ барои ҷавонон арзи сипос карда шуд. ба собиқадорони барӯманд тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар асоси нақшаи кории шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар шаҳри панҷакент маҳфили телевизионӣ ба ифтихори рӯзи артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان سنه 27 ایونی سال 1997 با پیشنهاد و ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور ما شورای
حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت. دوام این سالها شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در سمت ترغیب و تشویق صلح و وحدت، یکدلی مردم، دعوت اهل جامعه به کارهای آبادانی و سازندگی و پیشرفت تاجیکستان عزیز کارهای مشخصی را انجام داد. با مقصد اجرای نقشه کاری شورای ولایتی و شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در تالار طربخانه دوستی شهر پنجکین محفل تلویزیونی تحت عنوان سربازان وطنیم برگزار شد. در این محفل ادانه نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، سابقه‌داران ارتش ملی، سربازان اینترنشنالیست، بانوان فعال، افسران و سربازان، جوانان، کارمندان ساحه‌های گوناگون، اهل فرهنگ و هنر، گروه‌های ایجادی، تلویزیون‌های صوت و سیما شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهر پنجکین نقیبی پروینه نمایندگان ولایتی و حاضرین را از نام رئیس شهر پنجکین، رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده با فرارسی سنه فرخنده روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش نموده تهیه این برنامه تلویزیونی را برای بلند برداشتن تربیه حربی وطن دوستی نورسان و جوانان، افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال، تطبیق دستور و سپارش‌ها، نشاندادهای پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت، رئیس شورای ولایتی رجب‌بای احمدزاده و رهبریت شهر پنجکین خیلی مهم ارزیابی کرد. کاتب هماهنگساز شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان اعظم حاتمی برای تشکیل و برگزاری محفل تلویزیونی با رهبریت شهر پنجکین، شورای شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر مسئولین عرض سپاس کرد و همزمان حاضرین و اشتراکچیان این محفل را با افتخار روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفت. از طرف گروه ایجادی تلویزیون ولایت سوخت محفل تلویزیونی سربازان وطنیم با سخنرانی ها، مصاحبه ها، برنامه فرهنگی و موسیقی تهیه گردید که در روزهای تجلیل سنه فرخنده 32 سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نمایش داده می شود. در یک فضای تنتنوی با محافظان وطن تحفه‌های خاطره‌ای ادانه با افتخار تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. گزارش عباس همراهزاده و خیام جورایف. جوانان شهری پنجکین در سمت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وسعت کارهای آبادانی و سازندگی اشتراک ورزشکاران در مسابقه ها سهمی ارزنده دارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خود با مجلس عالی ذکر نمودند که جوانان قشر فعالترین جامعه و ادامه دهنده کار و پیکار نسل کلانسال میباشند و محض آنها مسئولیت فردای کشور صاحب استقلال ما را بر دوش خواهند گرفت. محض همین است که پیوسته از جانب حکومت کشور به این قشر جامعه توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. حالا وابسته به تطبیق سیاست دولتی کار با جوانان و ورزش صحبت داریم با مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکین صبرینا اکرمووا. وابسته به تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به جوانان، لطفاً میگفتید که تطبیق سیاست دولتی کار با جوانان و ورزش در شهر پنجکین چگونه براه مانده شده است؟ اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته در سخنرانی‌های خود تاکید می‌نمایند که
ما برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط‌ها را فراهم آوردیم و جوانان ما را می‌باید با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد، حقوق بنیاد و دموکراسی، هوشیاری زیرکی خود را از دست نداده پای آموزش علم و هنر باشند و در آینده تاجیکستان صاحب استقلال سهم نظررس خود را گذاشته باشند. امروزها در شهر و دهات پنجکند 106400 نفر جوانان زندگی و کار و فعالیت می‌نمایند و سهم نظررس جوانانمان را ما پیوسته هم در حیات سیاسی هم در حیات فرهنگی مشاهده میکنیم. شروع از زمان صاحب استقلالی کشور با دستگیری ها و غمخواری های پیوسته پیشرو معظم ملت بهر جوانان ما تمام شرایط ها فراهم است. این به جوانان ما یک نیروی بیشتر میدهد، چون دولت و حکومت وقتی به جوانان اینقدر توجه زیاد ظاهر می نماید، جوانان ما نیز مسئولیت بلند احساس می نمایند و من بعد نیز کوشش می کنند که در همه ساحه ها سهم نظررس گذاشته باشند. طی چند سال اخیر با دستگیری و سرپرستی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور آزمون‌های جمهوریوی برآمده شدند که در آن از تمام گوشه‌های کشور جوانان زیاد اشتراک می‌کنند. اشتراک نورسان و جوانان شهر پنجکند در این آزمون‌های با نفوذ چگونه است؟ واقعا هم از جانب پیشرو معظم ملت اعلان و سرپرستی آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من، این خیلی اقدامی مهم و سری وقتی است، چون از شروع از سال 2019 که این آزمون‌ها اعلان گردید و سال تا سال ادامه داده می شود و همچنین در برابر ادامه گردیدن این آزمون‌ها سال از سال از جانب محترم پیشرو معظم ملت جایزه ها نیز بلند گردیده ایستادند و عین زمان در همه مناطق کشور از جمله در شهر و دهات پنجکند نیز چه نسل نورس، چه جوانان و چه نسل کلانسال در کتابخانه ها میبینید به کتابخوانی مشغول هستند، به اختراعکاری مشغول هستند، به سرودخوانی. واقعا هم برگزار نمودن این آزمون ها باز هم در رشد تفکر ذهنی جوانان و عموما نسل کلانسال و نسل نورس بسیار یک سهم نظررس دارد و برای دریافت رشد استعدادهای نو نیز سهم خود را میگذارد. در سال 2024 شماره عمومی اشتراک کنندگان این آزمون ها به 5000 نفر رسیده است. این از آن درک می‌دهد که واقعا هم ساکنان عموما جوانان شهر و دهات پنجکند وابسته برای اشتراک نمودن در چنین آزمون ها روز از روز هم شوقشان زیاد گردیده ایستاده است، هم تعدادشان زیاد می شود. یکی از شاخه‌های کار با جوانان این وابسته به ورزش است. شما میگفتید که دستاوردهای ورزشگران شهر پنجکند در زمان صاحب استقلالی چگونه هستند؟ در شهر و دهات پنجکند در سال 2024 ورزشگران ما در چه آزمون‌های ولایت جمهوریوی و بیرون از آن بسیار اشتراک فعالانه نموده در عموم 218 مدال به دست آوردند که این هم یک دستاورد ساحه ورزش گویم خطا نمی‌کنیم و عموما برای رشد ساحه ورزش نیز در شهر و دهات پنجکند چاره‌های ضروری اندیشیده می شود و عین زمان در حدود شهر و دهات 72 تالار و میدانچه‌های ورزشی فعالیت می کند و با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با سهم گذاری خود ساکنان و جوانان در شهر عین زمان ساختمان 15 عدد تالار و میدانچه‌های ورزشی با وسعت ادامه دارد. این هم از آن درک می‌دهد که در برابر توجه خاصتا محترم پیشروی معظم ملت به ساحه ورزش و در برابر حکومت ولایت و شهرمان جوانان ما نیز بی‌طرف نیستند و کوشش می‌کنند با بنیاد انشاءات‌های ورزشی در شهرمان سهم نظررس خود را برای آبادی و پیشرفت گذاشته باشند. همچنین با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی 25 می که همچون روز جهانی فوتبال اعلان گردید در شهر پنجکند نیز به ساحه فوتبال توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و
در شهر پنجاکند یک مؤسسه دولتی کلوب فوتبال سرازم فعالیت میکند و فعالیت این مؤسسه نیز در سال 2024 بسیار نظررس بود. فوتبال بازان ما توانستند در دور شهری و ولایتی در مسابقه های فوتبال فعالانه اشتراک نموده به لیگ یکم مسابقه های فوتبال راه خط گیرند. تشکر. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجاکند صبرینا اکرمова وابسته به دستاوردهای ورزشگران شهر پنجاکند در زمان صاحب استقلال و همین گونه تطبیق سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه کار با جوانان و ورزش. ضمن نشست مطبوعاتی سردار مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی شهر پنجاکند دلیر نصرالدینов پیرامون فعالیت در سال 2024 و نقشه‌های می‌بعد با سوال‌های نمایندگان وسایل اخباری عامه جواب‌های مشخص داد. مساحت جنگلستان و زمین‌های مربوط آن در قلمرو شهر و دیهاتی پنجاکند 108,000 گکتار را تشکیل داده حفظ عالم حیوانات و نباتات، درختان، بنیاد و برقرارسازی جنگلزارها، پیشگیری قانونشکنی‌ها و دیگر تدبیرهای نظارتی این ساحه مهم به مسئولیت مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی شهر پنجاکند گذاشته شده است. ضمن نشست مطبوعاتی سردار مؤسسه دلیر نصرالدینов به نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه اطلاع داد که دوام سال 2024 از طرف جنگل پروران شهر با دستور سپارش‌های مقامات جمهوری ولایتی در همکاری با شریکان رشد دستگیری رهبریت شهر پنجاکند، شعبه حفظ محیط زیست، جماعت‌های دیهات، خواجگی‌های دهقانی تشبثکار، صاحبکاران و دوستداران طبیعت در میدان 40 گکتار جنگل‌های نو بنیاد گردیده 50 گکتار جنگل برقرار، 15,000 نهال درختانی زردالو، 6,000 نهال بادام، 8,260 نهال تجربوی پاولونیا شنانیده شد. در مؤسسه اجرای برنامه رشد ساحه جنگل پروری تطبیق یک لایحه با مساعدت خزینه آقاخان و لایحه لندشافت پنجاکند با موفقیت ادامه یافته. در زمینه آنها بنیاد و برقرارسازی 10 گکتار جنگل، باغ‌های نوی اینتنسیوی، انجام دادن پرورش تا 20,000 بیخ درختان پاولونیا که اساساً برای چوب ساختمانی استفاده می شود پیش بینی شده است. در روند تامین امنیت عضوخواری از حساب ساحلبندی دریای زرافشان به مساحت 300 گکتار زمین‌های زیر آبمانده جنگل برقرار گردید. کارمندان جنگل پرورش چاروای کلان را با 53 سر، چاروای میده را با 206 سر رسانیده با مقصد رشد این ساحه مهم از حساب زمین‌های مؤسسه به خواجگی‌های کشاورزی، صاحبکاران و اهالی هر سال تا 14,000 گکتار چراگاه‌های موقتی پیشنهاد می شود. سردار مؤسسه دلیر نصرالدینov اظهار داشت که سالهای آخر شماره حیوان‌های وحشی به مانند خرس، گرگ، خوک یابایی زیاد گردیده. عین زمان شماره آهوی بخارایی از 60 سر سال 2020 در سال 2024 تا 100 سر زیاد و با اجرای چاره‌بینی‌های بیوتکنیکی در فصل‌های زمستان صدها سر حیوانات و پرندگان از نابودشوی نجات یافتند. از طرف کارمندان مؤسسه با مساعدت مقامات پروکراتورا کارهای داخلی نسبت به نفرانی که قانون‌های حفظ جنگل را دغلانه ویران کردند در سال 2024 120 پروتکل و سندها ترتیب داده از آنها مبلغ‌های جریمه پرره ستانیده شد. سال گذشته وابسته به 7 شکار غیرقانونی از جمله شکار 4 سربوز کوهی در جماعت دیهاتی وارو با دخالت پروکراتوری شهری پنجاکند شخصان آشکار شده جزاهای سزاوار گرفتند. با سپارش رهبریت جمهوری جنگل پروران شهر پنجاکند در باغ غلبه شهر دوشنبه در میدان 3 گکتار نهال‌های همیشه سبز و آرایشی شنانیدند. با تشبث دستورهای طبیعت دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کشور خورشیدی ما
пайваста ба воҳаҳои сабзу хуррам табдил меёбад. то соли 2040 шинондани 4 миллиард биқ ниҳолу буттаҳои гуногун иқдоми воқеан таърихӣ мебошад ва мо кормандони ҷангал бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакент, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, корхонаи массаҳо, ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои кишоварзӣ, соҳибкорон, мардуми соҳибфарҳанги Панҷакенти бостон шинонидан, сабзу хуррам гардонидани ҳазорон биқ ниҳолҳои мевадиҳанда, ороишӣ, ҳамешасабзро мунтазам идома бахшида нақшаҳои муайяншударо бо сатҳу сифати баланд ба иҷро мерасонем, чунки дарахтшинонӣ, сабзу хуррамгардонӣ, ҳифзи боигариҳои табиат, аз ҷумла ҷангалзорҳо амали хайру савоб, тароватбахши ҳусну ҷамоли диёр аст ва дар ин ҷоҳда ҳамкориҳои таблиғотию иттилоотиро бо номандагони воситаҳои ахбори омма густариш мебахшем, таъкид кард сардори муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалии шаҳри Панҷакент Далил Насриддинов. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Хайём Ҷураев. ташкилоти ҷамъияти созандагони ватани комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент фаъолияти худро дар соли 2024 таҳлилу баррасӣ намуда барои соли 2025 нақшаи вазифаҳоро муайян намуданд. маҷлиси ҷамъбастии шӯрои намояндагони ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватани кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар толори маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 доир гардид. дар кори маҷлис раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Сабрина Акрамова ва роҳбари намояндагони ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватани кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фараҳноз Иброҳимзода иштирок доштанд. ҷаласа бо садо додани суруди миллӣ ба кори худ оғоз намуд. сипас Мастона Муродзода суханронӣ намуда оид ба муҳтавои паёми пешвои миллат ки ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, ибрози андеша намуд. гуфта шуд ки имрӯз ҷавонони мо такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа ба шумор мераванд. дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар нақш ва мавқеи басо муҳимро касб карданд. дар тӯли 33 соли истиқлолияти давлатӣ ҷавонони кишварамон дар рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа саҳми муносиб гузоштанд. зимни суханронӣ тазаккур дода шуд ки ҳукумати Тоҷикистон бо татбиқи пайгиронаи сиёсати давлатии ҷавонон тамоми чораҳоро амалӣ менамояд, то ки ҷавонону наврасони мамлакат ҳамқадами замон ба камол расанд. ҷавонон бар ивази ин ҳама ғамхориҳо бояд хуб дарк намоянд ки тақдири ояндаи халқу давлати Тоҷикистони соҳибистиқлол ба дӯши онҳо гузошта шудааст. баъдан роҳбари намояндагони шӯрои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватани кумитаи иҷроии ҳизб Фараҳноз Иброҳимзода ба сухан баромада оид ба корҳои ба итмом расонидагии шӯро дар шаҳри Панҷакент дар давоми соли 2024 ба ҳозирин маълумот дод. зимни мулоқот мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ба музокира баромада зикр кард ки сарвари давлат нисбати мо ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳамаи шароиту имкониятҳо баҳри ҷавонон фароҳам оварда шуданд. аз ин хотир мо ҷавонон кӯшиш бояд кунем ки барои пешрафти тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро гузошта тавонем. инчунин фаъолони шӯрои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватани шаҳр ба сухан баромаданд. дар фарҷоми маҷлис ба 10 нафар аъзои фаъоли ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватани кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шаҳодатномаи ҳизбӣ ва ба 6 нафар фаъолон сипоснома тақдим карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. барномаро идома медиҳем. ба пешвози 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳотӣ ёрӣ як қатор корҳои бунёдкориву созандагӣ бо маром идома дорад.
баҳри сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент як қатор корҳои бунёдкориву созандагӣ ба нақша гирифта шудааст. робита ба ин мавзӯъ аз тарафи аҳли маҳалла, соҳибкорон ва ҷавонони саховатпеша ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, дар деҳаи миндонаи ҷамоати мазкур барои таъмиру тармими роҳи деҳа ки деҳаро бо маркази ҷамоату шаҳр пайваст мекунад, корҳои сохтмонӣ оғоз карда шуда то ба имрӯз қисмати асосии роҳ қуму шағалпӯш карда шудааст. ما مردم شریفی دیهه مندانه تصمیم گرفتیم که برای آباد نمودن راه های دیهمان سهم خود را گذاریم. از این رو با حشر خلقی برآمده موضع جرج سرخ را به ترتیب در آورده ایستادیم. حالا ما سخاوتمندانی که در مهاجرت مهنتی هستند، در خود دیه هستند، با عزم کامل، با یک دل گرم برای شکر آبادی و سازندگی همین دیار ما تاجیکستان عزیز ما برآمده من کارها را پیش برده ایستادند. ما امید داریم که آینده این تشبس را دیگر جوانان دستگیری نموده برای آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان حصه میگذارند. خلق اقدام میکنند که همین راه کلان کنیم و پجامه بلند بود پس کنیم و من چکوری خاکی خلایش راه بود حالا کمجه ریخته راه هم کنی اقدام خلق مسئله روز شنبهگی گفتم این تشکیل کرده کارکراسین با نیت دارند که آینده خواهد با اسفالت دویش هم میشه خواهد. باید قید نمایم که همه ساله از طرف ساکنان دهه مندانه جماعت دهاتی یاری شهری پنجکند برای برقرار کردن چندین کیلومتر راهها و پل‌های ماشین‌گذر و آدم‌گذر که از آفت‌های طبیعی کارنوشته می‌شود، چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. ساکنان اطمینان دارند 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. گزارش غیب‌الله محمدیوف، خیام جوره. бинандагони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.